Aba bakoze okutongoza oku ahambuga za district Isingiro kandi Minister Shabire ba chairman b'entebe yo kubanza okujanjaza enjiregi ahabwe birungi ebi government ya President Museveni ekozire. Ikintu mukikwati kandi taka etukozwa ngo amuze kubaruho Minister yewe when aroni okotu igo cyumwe FDC Estagira mu cyanja aroni yizi. Urukiko oru rubire rwetabiremu ba chairman b'amagomborora 30 abebyaro emeruka na ba kansara bona kandi bahagire ekitiiso ekya President Yoweri Kaguta Museveni okugaruka 2026. Bakwenda ekintu ekyo mu mutye mukono district yoni basharamu 2026 President Museveni atatemya agaruka aha hona ha mukoro nugwo gumwe bakuru b'entebe zo kubanza neza kabiri bagabirwa amagari agabire ngingana 132. Abebembezi bagakozese okushoronzya emirimo ya government na emirimo ya offices zabo bayikuraho umuto ubu watahe ekitoke kibe kigiye cyo kusavinga seri yawo omurimo gwegare no kusavinga seri yawe umwago kushaba abantu esente ngo baze kwimukize gari ba chairman basimira amagari bitubore kiro butashemerwa ahabwa kashara kake Wenpantu bashaba mugeza aho muhereze enterprises zayetebekanise ababiri ready kunkabandi abatarashomere mubase kubeta mubashomese mutwiho mu ruzi. Gasha kwa Ruth Nuwamanya omuri Isingiro.